Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. U današnjoj epizodi otvaramo Gundam Card Game New Type Rising Booster. Odličan booster koji je izuzetno hvaljen i predstavlja jedan odličan support za Gundam TCG koji je izuzetno popularan i aktuelan. Hajde da otvorimo i da vidimo šta se to nalazi u ovom pakovanju. Inače, u ovom boosteru možemo da dobijemo brojne karte koje su izuzetno popularne. Prva od njih je Strike Gundam. Idemo dalje. Kagalis. Mining Steroid. Dualio. Dirka. Idemo dalje. Zanzibar. First Contact. ESQ. Desert Tiger. Delta Plus. I Gundam Aerial Rebuild i Resource. Wow, lepo. Inače, u svakom boosteru možete naći ukupno 12 karata plus jedna karta dodatna koja je, kao što vidite, Resource. Izgledaju prelepo. Uskoro ćemo imati nove videe vezane za ovu TCG igru, a vi ne zaboravite da se subscribe-ujete i naravno da lajkujete i komentarišete video. Do tada, veliki pozdrav!